Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya ramchung hun sang COVID-19 rika en pun chhole ta ko wangin ngai thatu da film khur tu le hridan na lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le som parin kar ti amin midang te po hridan na anlak thenan pui thrinang che COVID-19 chithar omicron chu boi puyom tak ani me ka wangin mai tom na vo midang hnai lo kudle mai ti fai te longai pai mo zelang cheu COVID-19 chung changa hria du nei le kai hrona mamo tan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari baret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani e tuna chon chanchin tharlong e thak chun zomang u ramchung mun dang rolin Mizoram National Voters Day voice om pani na voin khan man ani Chief Minister Puzoram thangan tugin khan mineko chunga Mizo Fed petrol pump thar hong Kumin Republic Day a police zakwa somthum pakwa te hne na choimoina hlan ani don Maharashtra Warda District Dirtheche Sola Medical Zirla mi pasari anthi Ramchung mun dang rolin voin khan Mizoram National Voters Day voice om pani na manani a state huwa pa he ni manna Election Department Board sai SAD Conference Hall mineko nei chu Chief Secretary Dr. Renu Sharma na man puya Dr. Renu Sharma chuan mi puite ro rel na democracy bul tum poimo takchu in thana fel file thiang him ne ni ati a kumina thupuya tan in thanna mitin huwa mitin ban phak le mitin te tel theina tura bot sai le malak chu mi puiro na democracy point atum berani ati Chief Secretary hian kumsom pare tling voters list atel thar voters thar mi somhne na epic hlana board level officer thok thami pathum pu wanal din puya pu eseltlan thangle polongai sang te hna bialo award a hlan bok ani Mizoram Sarkar Department sang secretary le commissioner te tlomai pol sang shruai tu te ba ka Mount Carmel Zirlai no pangte antel ani lungle achon lungle district election officer le DC ni bok pukulo thongan e hovin National Voters Day hilom ani a he huna hian National Voters Day voice on pathina polin thutiam sai hona hun manani a lungle district chunga BLO ti thate choimoina best BLO award sam chu ani boka thu ziak le loman poisa fai an dong ani champhaya chon ain pier auditorium Janem building a nei a he huni borsab le district election officer ni bok Pimaria City Zolechon Telpui ani he hunan special summary revision of electoral roll sangni somni pani nei zota ka champhai district chunga assembly constituency pathum matanga board level officer thoktha thanswami pathum pusi bek thanjawa puar el ming thanjawa le puef lalvul le te hna loman a hlana vote ne thar te hna epic semchu ani bok Serchip District Conference Hall National Voters Day lom na hi bot sei ni a Serchip District Election Officer P Nazuk Kumar na man puya DC hian voter thar than chu te hna electoral photo identity card epic a hlana election officer Pilorin Saniral te kai hroin Serchip khopui chunga BLO te hna an bial chung thava epic te semchu ngal ani bok Kolasi pa chuan National Voters Day election officer pu wanal chhona ma chong thu kai hroin manani a Kolasi district pu ma kumsang ni somni pakha somni pani chunga election kain ho electoral registration officer ti thaber khan chu pirevekal din moi rasel ERO tuirial for assembly constituency hena district election officer Dr. Aizawl thanglina choimona thuzia ka hlan ani mameda po district election officer DC Dr. Rozama Hovin National Voters Day man ani a National Voters Day longkai DC conference hall po man ni in district election officer longkai borsab ni bok Dr. Andrew H. Vanal de ka Hovin man ani he hunan constituency pathuma board level officer BLO thok thaber khante hna choimona thilpe khlan ni in BL to electoral registration officer theuten an hlana SVEP malak na a special summary revision of electoral roll sang ni somni pani puala nikum November tha chunga social media challenge forms with BLO loman semni bokin kumtling thar atum khatna na electoral roll chuang thar te hna DO chuan epic asem ani siha apo heni man ni in district election officer le deputy commissioner siha district puk 7R chuan vote ne thar te chu an hlut na hrichianga diktaka mangtu le vote thak nge chu quality te ti turani angin ngai poimo tur cha in vote ne thar te hna voter ID hlan ngal ani National Voters Day polling voin khan khozol zangen weme hola hun manani a district board sub le district election officer ni bok pusi selo chung ke machuan khozol district best booth level officer ta na than puro mingle na khozol darngon BLO hne na thuze ka hlana vote ne thar me pakwa hne na epic le NVD batch a hlan bok ani Chief Minister Puzoram thangan tukin khan mineko chunga Mizo Fed petrol pump thar chu man theina hong he hunan corporation minister pusilerin sang po telin
gas cylinder chuak thar Indian composite atlang zar bok Chief Minister chuan Sri Lanka in khovel ti buain Mizoram a ngei po masona na sang sang chhuan ma se heng har sanate hi thil thazok atan man thiam tumin rilru siam thiam apoimo atia chutiang chuan Mizo Fed Troy to the po an kalzel na tura thei top chu zel turin adu sakna hlan ani Cooperation Minister Pusilrin sang chuan Cooperation Nuad Federation poimo tak Mizo Fed in bung thara kaile ta atia tundin huna Mizoram Mizo Fed chuan tuya thei pek chona pakuan nei tak thu choin kon pui sai to le tlabunga te po chunjom na tumani atia Minister chuan Mizo Fed chu mi pui mamo pushu konga thokcha ti in oil le gas mai ba ka ni tin mamo te chok lu te covid borok in a shrek be tak tak line vegetable supply chain nama an hmalak dan ate fakomati a voina pam hon tak po meneko thoktele pisador tu te ba ka thenom veng te ta na changkai tak ani adu sak thu soi ani voina tang zar tap composite cylinder chu technology thatak nen thuamani a size pani kezinga le kezi som omin tuna gas cylinder thira siam man mek ain achan vevelin a zangani heun kai shoi tu Mizo Fed chairman pukero thangpu chuan Mizo Fed POL division chuan Mizoram sarkara kumtin veta cheng vebel che somni achungnu thinti asoi ani meichia din hun har sa omle rabit leo te har sana sang sang tok te chanpuina na polding Mizo meiche in sui khom pol sub headquarters chung nei chuan Swadar Grey Home chu Social Welfare Department noya kalpuin tuna hian mi pathum anom mek sit som omna hian pasal then kalna mai tur hrelo le chung te bel tur nei lo te ta na thlonin chen na le ei tur te pe kan ni a kumnga thlengom theni a hemi chung hian mani kutkoi ezong tura ti an ni in tuna hian he home and collide te chon thei top chen ma an na mek ani lungle kan correspondent soidanin pasal te kutuar in then le meisi har sana sang sang tok te tan MACP sub headquarters chung nei chuan family counseling center dinin mi engmozat an tlulut to a then chu ko ta kalpui ngai le ukil biak sakte omin meisi har sana tok te har sana engmoza ano sut kian pui to bok ani kan correspondent chuan women self help group po sarkar department sang sang hnuai te din ani thu soin meisi le nu ho ten tangkai takin ezon nan an mang meka heti lai hen lungnei atanga khothlang lam lungrang khuwa chon meisi te furniture works lama an thokna sahle ani he khuwa hian anol puin furniture works chu ezon nan mangin anthil siam chote CIDC area an thal na sa ti an soi ani Prime Minister Narendra Modi chuan tun pathian ni chumhadar som pakathian All India Radio Man Ki Baat program kaltlangin mi puite hne na thu soile dona tun chumi Man Ki Baat huna man voice somret pathum tur ani a Mizo tonga lelin sun somanga zantare te chonon ne ani ang Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani President Ramnath Kovind chuan naktuk Republic Day voice somseri pathumna polin mi puite hne na zanindar sari hen thu cha asoi dona President thu cha hi All India Radio le dudarsana te ti chu ani ang Kumin Republic Day Police zakwa somthum pakwate hne na choimoina hlan ani don heng zinga za somret pakwate chu huai sen choimoina Police Medal for Gallantry ani a zaruk somruk pani te chu na thorat wanga choimoina Military Service Award pek ani President's Police Medal for Distinguished Service chu mi somret pret hne na pek ani a Gallantry Award dongtu za somret pakozinga za somthum pali hi Jammu and Kashmir hom chunga om ani Ram chunga COVID-19 vaccine dose 5 bel za samruk pani le no som ko pani pek to ani a dar kar somni pelikal chungin dose no samruk pani pek ani eti line shikai mu chwa thar no ni si nga sa nga le zere som seri palian oma tundin hmuna shive en kol lai no somni pani sing thum le sangruk an oma kar khat chunga shikai mu chwe sample test za ta changin za som pasari point pasari ani a dar kar somni pelikal chung vekin shive en kol dam no ni sing rung le sang sarian oma Shive en kol dami za zela somko pathum point pakhat panga ani mek ani Maharashtra Wardha district lir theche sola medical zirlai mi pasari anthi thudon danin vandoina thlen hun hi tukin sing kara ni in sel sura khuwa thlengani a mithi te hi data mege medical college MBBS zirlai ani a President Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi te chuan chena thleng chu point ti thun soya pumodi chuan mithi chungte sarkarin cheng no ni thewa aral tur thuwa soi ani Chanchinthar serti topnan atlang pui ramchung hun dang role Mizorama National Voters Day voice on panhina voin khan man ani Chief Minister Puzoram thangan tukin khan mineko chunga Mizo Fed petrol pump thara hong Kumin Republic Day police zakwa somthum pakwa ten hena choimoina hlan ani don Maharashtra Wardha district lir theche sola medical zirlai mi pasari anthi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani